2025 lunghili thana khamia ve rajli kuchung kaning shiye kakhnia le ilila iramnaw ping psycho le ungsam kaphang atam samphang khang sat jiwang ve rali kuchung kaning shiye kala achingaya phakham tai ngazin hili ilila atam khui khawai atam khami jiwang pastor kala deacons ping kala program committee psycho le uining ga shikhya ga shi mi de leye iwi topic chongma warang kare mi thui da iram naw ping kala church member psycho le uining ga shiminga ye iwi katam ga shu hi lung le na thumna sinala palla nei na la kala sia ne la kala chma mning la moral ne la support sa khami jiwang gu chung ning shi ye da hanga ye kala arui la iwi ot manga khui da le fi na thumna la sia ga sali phani le shit lo ga ji re mi thui da ponga ye ili mi khaya tu pong he New Year, a time to change. Kumter ngachai khawai atam gachi tupong ni mi haide khleine hiwi lungli in a points khini shokta machinga ye itumli kumter khami hi rawi lu commission manga aina ngachai khawai atam khami na da remitu ida chi topic chili machinga ye ka khani ali ka thada we rawi so khami lungli ngachai pai rakhla gachi maram ni machung rum sanga ye achinga ya kumthar khara hili khangachei kuchung khala khurai mi pae kha khangachei kai khawa itmui pangli malai mane or singham sing road itmui pangli malai mane kaza ka khanang itmui pangli malai mane kathi kasar itmui pangli malai mane kha khangachei kai kha itmui pangli le ye kai khanawa achukum school ngachei khawai naung raping school ngachei khawai da kapning la leita leira kai khana achukum e Otpom ngachira da kapning la leita leira kai khana apam ngachai da pomra gaji kapning la leita leira kala kai khana 2025 ku pai la ka 2026 khara hili I hi tha da sangai ye achakom hi da sala ka yon khai chiwang achukum ma thami da sangai ye gaji resolutions ku chung ka khui hai la leita leira da shit sangai hi wilungli itum ka tha da ngachira gaji itum hunna ka yang room sa ili tupong kami mighai New Year, a time to change the in a katheism tran iwi ningni heng sa da kharchana ka rapaye chiva Luke chapter 13 hili thumne yenga ka Luke chapter 13 hili khenga tam tran chishuna pa hazat le laga mikai khana ali thada report rasaye chatam chili pilot na Galilean sky ka sata dhawe kala chimang maning la chatam chili ochok hai Jerusalem we mi ping tradition tower win na tatung naga thik hai athum ping we kharchan ji jishuli report asaye chatam ji shran ji shuna athum ni hangai athum na more chungmei da sak hai wi wang athum na thakmei da thik hai maning mane da hanglaga verse 5 to 9 hilitum pangrum sa maning phut mana ina kahangna gaja na thumla ningmanga tai akha chithada shimanra ji aina ana chanjam akhala hangchithe mi akhana awi yamwili khawrarong akha lingsanghai kala athai apha khawai khawa aina athai akhala masamangthua ji aina ana yamkui khamayona pa chili hanga yanglo kum kathum ina khawrarong hiwi athai phakhui khawai Rajinga ka akhala mapha khwilak ranga hi tutek haulu ki Canada hinanga lake kaya ka hiya ka shiman sa shiman ngasak rakhla ka yamkui khamayona nang hankai ame achukumang hai sasa ina arong hili kuimare da chuilaga har sangmira chiwi thili zinguma atheima athei mathaya ka Palakaira ka kalika mamathai sa akha to take hai naulu da hange kharjan hi aina chishuna tam chithei ngai chiwa Galilean now ping kala Jerusalem we mi ping thik hai ping thada mi ping hila manga chei akha kala ning mangatei la ga Jesu Christ witam ga ste mu khuisang aka athum mi thada ti haura ga ji kathaina itum mi rinila rana
2025 ye kum sak hai laga 2026 khira mi akha ji ve raw wi look mission na ge ji ku tong li phaning khwing sak ngai ya Lamentation 3 with 22 li la hi da da hangai de le ye ve raw wi look mission manga aina itum li maching sak mana itum li mishman sak mana da kapi hai ye ngothor thui laga Motor tui laga mik tui krak atam yitran itum kaksui kasahi itum lay mamang ni kakusui maning manay kavarana itum ni kaksui kawai mirin sang kamine awi thada luk mission manga aina nay gajihi Bible na laga pihaye kala khiwangai na itum ni ring sakhaw khiwangai na itum ni rana awi sokhmita shung mikla gajatam yitran itum na second Peter chapter 2 Peter chapter 3 verse 9 The Lord is not slack concerning his promise as some count slackness but is long-suffering toward us not willing that any should perish but that all should come to repentance Jishu Christa na kratam shan ninga teilu kiwang hla jilaga gazing ungram nganai haira gaji anna pau ha shoke Chiwitili awi sakhang ngtsiping Jishu Christa ringshok laga ringshok hai wichili awi sakhang ngtsiping nala ninga teilu natum warawi waralat ku nganai haira gaji pau ha shoka Jita hauki dam ni ping kai khanava warahi thaklak kaina Jishu Christa hi thaklak na latralu haura gaji shikasang leisai ka Jishu Christa na malat khara ji theilaga mi kai khana Jishu Christa hi wa mara luki ji mai de gaji kapning le hauda Peter na atumni ga hang nei rana arila awi ngashit mi hai je mong ko shung ji mong shung sak mana da kai khana wa hanga ka ana makhra hi mi ko tong kali ana ngaje khuing sak haugi da ngaje khuing sak ngai haugi da awi hui khame hi mi ko chung khali sambang sak ngai hauda ana awi atam je postpone sa da khlei nei gaji hi 2 Peter chapter 3 verse 9 nila hangai da leye ji ina itam psychorally New Year sambang sak aka rawi look mission manga aina itum li ngachei khawai atam chance khamine gaji hi hangai 2025 wi lungli zatrak hai wi lungli rana itum ni ku chung khaina tam chi thei hai leira da shit sangai kai khaliwa somi laga hangmachin da leira Rana somi laga ina hiya kale shi de leko nishum khuli ina yangsang mi de leko ina zang mi de leko gaji hangmachin nei kha kai khaliwa ana gazat kashi or ringapha ringashi johora laga hangmachin la leida lelak de leira Amos chapter 4 lila hangai Rana Israel now pingli ina natumli apong tara kaina hangmachin nei kai kum khawa somi laga hang machin nei kum khawa ka khum la khirami laga ina hang machin nei da hangai ka khum khratam chran sama sam bang thugi da ahali khei khawai sa ina tang da lam le samana aha ka khelam sam bang mana da hangai da le yang khiwang hla jilaga Jishu Christiana rana Israel now pingli awili lat ung sak ngai haugi da ana ka khum la somi yang Kakum la khirami yang sokhami la mi yang ka Amos chapter 4 li hang zada ina kakum ka thai ka cham khirami la Israel now ping wa ilimalat ungmane da hangai janana 4 verse of ili netumwi kasa khwa rajli samhang khawai natum ngaran lo da hang khai zada itum lila ran kum tharmi akha itum ninga chei khawai atam khamine jena Chadrak highway lungli itam na sayon ghai vayon khai kya khale salala raling ninga teilaga rally hangphat laga ngachei da 2026 rawi sokhumi lungli ringwa se geji hangaye kakhniya le rawi sokhumi lungli
khangachei khuira laga ra so khumi lungli ringwa sa cha ka khangachei hi ka da khuira paira ga chei tumna hun na ka yangrum se ari thumwe Bible pa mi na mathala ke na pa mi re Romans chapter 12 li mathala ke na ga pi de le ka tha da khangachei itumi mi rin ni ka da khangachei khuira paira ka la ka tha da rawi ni yang khu alungli okthi vai paira ga chu itumni tamchite de le itum palushit se Romans chapter 12 verses 1 and 2 in a chapter 2 in about okay I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice holy acceptable to God which is your reasonable service and do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God the hange Romans chapter 1 to 11 hili Paul na Rana more ka phunga pingni ka thada mushumi khla ka chitam chithe laga chapter 12 to 15 hili thaka mushumi khaya mi ping ka thada khring khrak li apply sa baira ka thada ringwa baira ka je tam ka chithe nei chen hili Romans chapter 12 li ana thada hangai de leye rawi niyang khung alungli oktiva se cha ka Rawi niya khu alungle khanga chei khura sei chaka remi chui de kisara khlag cha tam tran present your bodies as a living sacrifice the hange nui asa the hange nui pusa the hangai leka pusa ga cha tam tran ajala ga phuka phya tam ni sa je atangai na phu phya the hange ya jene hile atangai na pusa the hanga tam je tran itumi ayari phasa ba mangli ghaw maning la kha itumi mirin itumi ning uklung tongting the phupya lo the rally hamsang lo rally jikat lo the kahanga sane Matthew chapter 22 verse 37 le the hangai de le newi vere proho chili newi ning uklung yang pongshap tongting the leshilo the itumi ko so hai de le rally khmi atam jachran itumi ning mang khami phasa mang khami mning la kha varan ning ga chang chiwa itumi ko tong ga khami jili anani chang e malakai likhyang atam chiran malakai exact malai ya hagai ka malakai le jili varan ga da israel ping ga da hang le jilaga nathum na ka chikat atam chiran khamatha part chiwa government we ka thana ping ni chikat hai laga ili mire ga atam chiran salala khangtai la kate ka kai bing ili chikate ta hange nathum chikatha ji government kalan thum akhwa bing ni chikat akha athum na la ningya ungrala da khang hanji tha da ithum na la rally khami atam chran ithum we ngyer da khami maning la khai thum ning uglong mirin tongting da khami hi ithum na sa khang yi otna da hange sa khang yi otna chi ka jatam chran masala la mayai ka chiba maning la ka katam naw akasada katam na aku sa khang yi jiwa lai ka pa lui khwa akasada lui khwa we sa khang yi jiwa lui matha da ningsang da khwa chine masa thure jatam shran itumi aga ot kala o itumi othi success masamre mong shumre chi han kam maina ra itum Rishi akasada rana itumni phyomi khaya raw look mission samang khaya mi avu ngasada itumi sakhang yi chiwa khi khla chilaga itumi ning phasa yang tongting the rally kachika thine kakhni ali itumna khisaran khla cha tamtran and do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind hange okathuwi khanga cha jiwa tishur da manga ching sak alu kha nawi tharga hai ning ji aina nga ching sak lu onjang on nga sak lu da itumni ka so hai da le hili conform to this age the ka khlat pa yang he we Jews we shikasangli achu we okthot kala khnawa okthot the khni shikasang le achu okthoti kata da thum kada shisang kala jilaga makapha makhaya okthot ne kala ra da khle okthot hiwa ogutu hiwa rana thumni ngashit mi khai sokhami kutong ha ungashung wa gashung okthot ne da shitsang e kala New Testament lila itumni thada tamchite yai le aju okthot hiwa present age hiwa
ตั้งขมังทอดวีเอาปังชับปิงขมุงอปมเนทอดเนตตำจิตให้ได้เลยก็ละพงขมิลีขยังตำจิตรานจิชูคริสเตียนละราลุยดาเอาวิชิกสังมีปิงลีฮกุยละก็ภาษาใจให้ละก็อาลีไม่ชิมันหนึ่งโซดาปมระดาหางออกทุยกระเทอออกทุยนั่นก็ซิงกระเทอฮิลีอาลิงโซดาปมระดาหางได้เลยเจน่ะลิกหางปาวอาจูออกทอดมักพามักยานะเปียมขายโมเรนะขมุงมักพาจีปีนะขมุงทอดวีจัดขณะอาทิชุดะนัทมีจินะนัทมีนิ่งอุกลุงอาจำอารมณ์มังเจงสักให้อลูจินะconform สั่งสักให้อลูอาทุมิธาดามอ่อนสักให้อลูแต่งสิทุมนี้หางไอเดเลยอาริฮอนไอทุมีอิราฮีsocial media influence ก็จุ่งขเลยเดเลยTikTok YouTube Instagram ก็จุ่งขเลยเดเลยฮิวลุงรีinfluencer ก็จุ่งขยีรายเล่มก็เทีย influencer ก็จุ่งขเลยเดเลยอาทุมาเพศากระดาษตรงสาระเพศากระดาษสัมบังระก็จีวี mindset มังไซด์อาทุมนักกระดาษยารีปิงนี่ influence เดเลยก็จีมาพนิงลักละอาทุมเพศองซึ่งขวายอาทุมเผาขวายเดสายเดมักพาอีทุมเวรชีวีรินลีมาจัดนักไปก็ละมักขมายก็จุ่งขละอินฟลูเอนซ่าบ่มีอย่างขนุทอดปิงอีทุมพัมท่าดพับมักตาก็จุ่งขเลยเฮาดาอาทุมีถ้าอาทุมนี่ตาใส่โอ้จิปาจินี่ตาใส่ดาอาทุมนี่ยังกาละก็อีทุมละอาทุมีอาจำอารมณ์ชิกุคุยตรักเลยไม่อินซาดาอาริฮอนอีทุมนี่อินฟลูเอนซ่าแต่เลยฮีแกป๊อปยังKorea with celebrities being atomic dressing style no atomic achama rumor no ko chung khana influencer da leye jima maning la ogu with celebrities being ni yanga laga itum la o an ji tha da sa da leye da khama tha nei da khui laga itum khnu thot ping ko chung khali la influencer da leye kha bible na itum ni ka hang ji wa khi khla ji laga ogu wi khanga cha hi na itum ni conform sang sak alo kha itum na sa khang yi ji wa khi khla ji lagaราดเคลทอดวีอาจำอารมณ์จีนอินฟลูเอนซ์สังสักโลดาหางจิชูคริสเตียนเลคราจิวิชิลีอิทุมละอาทาฮาวระดอาทาดางเจยละก็อาลิงโซดมุงระดังหางไอเดเลค่ะมารารังขละอารีอัตมเฮทรันละมันก็พามาขยานเปียมขายอัปมเฮทรันนี่ละรันจิคริสเตียนอิทุมลีโมเรวีไอนะเทอร์มีให้ละก็มุชุมมีให้ละก็เอาวินาวสักขงสักมังไอนะราดเคลทอดจิวีมหาจิอิทุมละอารีมาจับยังสักให้เรมาจับยังสักตะเลจิชูคริสเตียนที่ขมีจิลีมายาดาคุยกสังมีปิงจีทั้งจีดาอัตุมินิงทางนักสักเกดหางก็ละอัตุมฮีเวราวินาวเดละฮอลก็กระทรมีปิงเดละฮอยก็ละเวราลิคุยสังดังใจขายมีปิงจิลีกระทรมีพ่นก็หายเดละไบเบิลนั่นตั้มจิเทียจิชาดาซาดางใจมีขายอิทุมินิงจิวะชิชูดางเจงสักโลอดสักงเจงสักโลดาหาง transform ก็จะให้ metamorphose ดากรีกตัวนะให้จิชูคริสเตียนกับพงลีกาลกับพงลีจอห์นเจมส์ก็ละปีเตอร์อาชีพกับทุมลีกับพงลีท่านกาลกับจิชูคริสเตียนจิลีเอาไว้อาจักงเจฮาวเวดาหางยังเอาไว้อามิกลาซิมิกท่าฮาวเอาไว้กษันกับจอห์นละเจ้าชีฮาวเวดาหางจิลีจิชูขอนจิลีขังเจจิลี transform ได้ชิจินีจิมังมันนิงละ 2 Corinthians 3 verse 18 ฮิลิละเวลาชิกสังปิงจิวะทั้งจีดาจิชูคริสต์ท่าดางเจยอนดักเลนีดาหางก็ละ metamorphosis ก็จะให้ butterfly นะ caterpillar เวนะ butterfly ขอนนี่ละชิจินีจีนักหางว่าอ่อนเจ้าอ่อนฮาวลูตะหางเนี่ยฮิตาลาซาดาเวลาไหนทุมลีมะเพียวมีรังก็โมเรก็พงมีซาดาเลยละก็โมเรวีปังชับโมเรวีสังสักง่ายจัวทิชูจะกษาจิวเอ็นะอ่อนจังอ่อนไฮละก็ทิชูน่ะเทอร์มิกไฮมุชุมิกไฮจิวมังไอนะอ่อนจังอ่อนไฮละก็อ่อนจังอ่อนไฮยันนิ่งจิวทิชูจะนั่นลิงเจงสักโลตะหางงเจขังสักอัตมจิตรันฮิราร์เคลกเจอัตมจิตรัน lastly ทำนะ2 way
last part chili that hangai de leye that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God the hangai running a chemi khaya ning kala uklung chuya tishu da ot saga shok atam jitran chuya tishu da ngache khang sak atam jitran rawi kapening hi khikla gaje itumna theira da ngashit mi haide leye awi kapening awi shongfu awi apong jiwa kapha khawat makhale khyon makhale makamashu makhale perfect will nei da hange kala rana khi itumwe na khinin changkla the itumna thei shapra thei paira the itumni hangai de le kala itumna verawi kapening hi nei verana itumna sang sa khangai hi nei da thei laga ringkhwa tam chacharan verawi sokhumi gaji hi itumi tungni ta shungmi re kala itumna verawi mitali niya khunga mirin khring gaji hi ngasare khiwangai na hili hi command na yang itumni ngache ngasaklo onchang on haulo the khiwangina ka so haukla ka jetam sran angang naw akhli awavu na mazat ka thaya mi jili na arjili otwa khuilo da mag so nga yaw mane ka avan awana naw hi inna ka so hi satheira ga je ka thai atham chitran na hi salo da ka so ye ji hon kang mai na khiwangai na itumni natum onchang on haulo da ngache haulo da khiwangai na itumni ka so haukla ka jetam tran rana phyomi khai chumi khai rana zangmi khai ya mi ping chiwa verawi divine nature li partek sakawai ana pangshap miye da hangai awi naung sakawai ana pangshap miye da hangai da leye chiwa chishur da mangla ka tharan ng chon khmi manga aina itumhi verawi ka hangana shaphauta kala ogutui hiling sung shaphauta itum rali shi ka sanga pingni natum ogutui khanga cha jili manga cheng sakhai elo kha ngache mi khaya ning thermi khaya ning chuya chishu da natum ngache saklo ga je itumni ka so nei itumi pangsha paina salo ga je mening lak mane kha rali jihanda rali khangachon poda awi ka phning atishur da kazat atam jitran itumna chap lakre kamashung khangrong mirin kala rana niyang khunga mirin je itumna chap lakre ga je hi hangaye chitha akha itum new year khratam shran I his tanga ye hia pongling che ngai ina hita da saka sa hi we ne e yam shok ngai or hita da masal ngai mane more hi ba ye e no thanga ye da itum ka chung khna phaning da le ya kha ajinga ya itum ni ka pha chan pau hi le de le khi khla chi laga Jesus Christ na thimi khai chi manga aina itum ni ngache shop khawai more we ne yam shok khawai apong itumni ngran mi hede leye hui khami hi wa itumi khamatha itumi otsak jiwang sam ka phang maning lak mane rawi tha da lumission le chi khami manga aina itumni hui khami ne awi itum morally ngaphum da leilaga rana le shimi da itumni itumui wang da ralaka rathimi ye achon thang cham Christmas ma yon haire Christmas ile itumna khiwangai na khamyon hla jilaga Jesus Christ sai khra hiwa morai ka phunga pingni ka pha pau khira khimi nei morai kya ka sai salala morai kya ka phum tai salala ana ralaka thi khimi manga aina chi khami phyaw khami samphang da katang ma khawaya mi rin ja thumla samphang baira ga ji chan pau khira khami nei chi thada itumna kumthar khra hi ena itumwe more itumwe masakatu khwa khangazan kya khale salala Jesus Christ na rakhami manga aina itumne pangshap mi haida leye ali hamsang da ali maya da khui khasang atam chitran ana itumne more we na yam shok khawai jipi na nar khai chi we na yam shok shap khawai itumne pangshap mi ye kala pangshap chili pokhuida itum khring atam jitran rawi niyang khunga apong chili itum ringma shabra da itum ne tam chithai da leye hida da achinga ya a time to change new year a time to change the tipong hui lungli itum na machuk rum haire ran itum ne 2026 khami hiwa hida da mi papa ga je maning na kha na I nga chei khwai
ra we so khami lungli ok thui khawai ran ni yang khu ung lungli ok thui khawai atam khami ne ge chi itum na the re thui khai mirin li itum na thai thai le ka masatu ge chi la chung khle ye kala ma thai ma da masatu ge chi la chung khle ye kala itum we more ye chi na yui hai da ra we ka phining lungli ma za tu ge chi chung khala le de le ye ka tha sa yi chi la la ran itum ni chance mi le shit ka chi hile itum ninga tai khui laga rally ninga tai laga khanga che hi khira khwai sa se nga che khui se ga ji hanga ye itum individual laina mi ababu na rally ninga tai khangai kala ninga tai khawai apung lela ninga tai khui se itum church ashangwu rally ninga tai khawai apung lela ninga tai khwai maram lela ninga tai khui da kumthar khra hi rawi so khome lungle octiva khawai itum ninga tai khui se atam khami hi itum sakla kaina khui se itum mi rin karan kha rana mi hai khlai thum mathai mane ra ka thara rani khlai thum mathai mane kha anamarala itum ne atam mi da khlai awi khra atam ka shei sang da khlai hi khipa hui wang mining mane kha na i hui wang na iling che khui khawai ali cham na khui khawai thar khui khawai atam khami ne ge chi hanga ye ka khni ali itum me khring khrak ling che ki da khlai ku chung kha khlai hi tran ka tha da khang che hi rana ning yang khu alung ling che pai khla ki che tami ji tran itum na yeng hai re rem I thui da itum me ning ukrung phasa tong ting da rally chikat laka ring khring atam che tran itum na awinian khu lung li sat pai ra kala ka khni ali ok thui khanga cha jili ma zat hai la kha itum ni thermi ga haya ning thermi ga haya uklung we atishu da khring atam ye charan itum na rawi kapning hi khir khla da theira kala rawi kapning hi khikla da ka the atam ji tran awi kapning awi apong lungli ka zat atam ji tran sokhmi mirin kala an niang khunga mirin jili itum zat le ga je thei pai ra ga je itum na ka thei samang hai re ara decision hi na iwi ne rawi sokhmi lungli zat ngai da le akha itum le ka sak hai tui ji wa tishu da ogu tui atam ye tran itum na rawi sokhmi sampang ra kala thei thei sha laga rana lumishan mi da atam mi da itum ne thei khui nga sak la itum na teng hai tam tran rawi konchat itum ne tashung pai kala itum ne mirin mang mening na itum ne talented mi khai itum ne atpam lijpam khai or itum ne somi khai hila rawi mingtek mite khwai message kachina tam tran rali ninga shima mila itum khlatawi tongza khwai itum khlatawi pasawi ninga changje ungshung khwai shichin khai tam tran rana sokhmi jila khutui khai khutui paye kala khutui khai atam la ra paye chiwangai na rana itum psychorally atam mi de lelega itum ngachai khui laga rawi niyang khu alung le okthui da mi avavali 2026 rawi sok khoming khai khang ngaina shan gu khuya jingum ngasarno kala church la mangla rinila phasarinila hagasang re gasang church ngasarno ga je iwi se hane psychor na chingri ena na mi khai chiwang ing share ga tong li rana so mi rino